Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HNYF Southeast Soara Circle kalagintui ki agency ki badai ki try muluk bakin apply no ekajing pelait tender ka polo orchid ka basdang nadu ka khatnyo trik leber hadu art polai trik leber arjar pundio kani kade hadian baka polo orchid kalapin sangi no ek agency SIS ka badai na bajila nagajing tuklar ka HNYF Southeast Soara Circle kaseng ka kerpat ru ek district council bakam deban I trading license ki bajila habaki kam kidai baki try jela kidangla bantrei nakaleng kaseng ilawan piang ni apo puluh kit hadin la ipo shitayau balai singi ya ka puluh kit pakan terminate no ya kan agency SIS ka badai na ba jela dia kecing ya keren ibor badai pet juga di ka puluh kit harkat ipo juga kaseng di ka puluh kit kala pelai ya kan ka tendar ta kasni aku akan yo dari menai balai arja beliau pat katkut adu aku lek dari menai balai arja beliau te nakalian kaseng ni tentu bagi kerpat yang agensi kepada kita try muluk bakin wan bani simpenta kabayadai bagi security card bakin apa hara hang ni apu puluh orkid namar kadai kakam kaba kerki nakabenta ke puluh orkid kabadon hang ni apu ila kamu semai te nakalian kaseng ibu ya kejing kedu ya kadis konsel ba kadis konsel kam dai ban issue ya ki trade license kat kungki kendon juga trade license bakat sel kam dai ban issue ya ki trade license ya ki bajela haba ki produk kinu ki kam ya ka produk perasaan jungi kidang laban trade ko basay na kalang sang ibu kajing maham ya kinu ki bajela dan kinu ki agency ki bawan ban trade kanira khan jungi kimdai ban yai like ka posno ko hima ko hilaka balada ki yai like kani ni na kalang sang ilong ki boksa do bagi mai la setiap menteri hari ini jaga bagi thai jom